hapi na mawega kathomba na aromba kuthiro gitumira bonga point kire kurira motunga tataja na kinyam ni kire till number chio the nene nduguru kukire mpesa app no kuthiro kiona to apps tunge tutagwa mini apps kana to apps tunini muk muthikiria no kumba kuthiro kire ya ticket ya blanket and wine aroko na 10% cashback kire customers magana 5 bambere no kuthiro kitumira abiri na arakire abiri no kuthiro kire ya tikiti ya bus na kinyoko na 5% cashback kire post muthikiria no kuthiro ge sign up kire virtual post address no ukiona 100% cashback na kile ponea acha ndukuthiro kia chiarikie wake kweta bagite kwa kana kwetha bagitegero gima bawo mweri gukurukira ponea health ugitumira discount coupon gift 10 kwena apps jingi kathomba ko muthikire thiro download app mpesa untubobotho gukurukira thimo cia Android iOS na kinyam Huawei app gallery muthikiria etakire Google Play Store mbio wethiro download no twena mpesa app mbere no kwethiro giakikisha na rokwenda utuma mbesha ni nao na no ntubwa ntuto kurukithiro kibathinga tekire Instagram @m_pesa Kenya na thaicho uketha kwethiro download mpesa app kile transaction yekwe mbere urene nkiro free 500 MB. Kuleta blankets and wine. Silikuwa naishi Nairobi. Au dhambi zangu hazikufika huko. Unataka kunichomea kwa TV. Korea. Hata kama nilienda sijaienda mimi. Hata hiyo ni nini? What is that? Yiri kirogete 13 methikire wa FM aruare tukiarire mantu Sayen lakini bere twita na ukambaranire na murimi nkwire atiri kaitene kane kaitha kumenyera muda waku na turubire waro kumenyera muri waku ibo batikwithiro kimenyere imera byaku no tukinyabyo biko na uwai sasa Elgon Kenya leba kumenyo ntubo na nibe yite na dawa mwanya ngerekano no utumire dawa ya catap kuthiria mainyonya 4 armyworm mainyonya ukubwa yaitwa armyworm ya yare jeshu wa una yaita una mpepe tiaku uteketha kinyambi. I am telling you, so utumira dawa ya catap nikienda kuthiria mainyonya 4 armyworm nkurukino utumire dawa ya stadin eye kadhiria 4 armyworm ekadhiria aphids ekadhiria thrips ekadhiria whiteflies kire imerabinge ya mungao nchuo na hizo zingine na yenyo yakira kire kiweri kia lita 20 ekira gramu 15 kana gramu 20 namna no tumire stagem na yokurieria fungi ila chumba kwethiro ikiria imerabyaku tabio ikuasie nyanya na itunguru na yakira kire kiweri kia lita 20 wekire gramu 50 namna no tumire ndawa wetu equation pro ni okuthiria fungi stagem ni yakurieria equation pro ni yakuthiria fungi kire ikuasie nyanya na itunguru. Good morning muthikiria ntukwena rongo kwira okaire tunaenda kwariria Mwago Sayen supermarket twina bwana Muchungu kuma kwa Sayen Muchungu karibu sana mboke thia Meru mugeni winde boke theka ningio tumete metongo agwetu ni area Igoji West area itagwa Kiangwa na Lambaruguru enabwa pione Muchungu kiuri gya kwa kiambere Sayen yezire mutindo ari nonto baingi bamizi Sayen thatura muno twejire mutindo wa 2018 na twaligura mirango yetu May 21 NKUBU the same time ali NKUBU turaligurira last year mwezi wa June na kagita kaka kathigunko maybe Muchungu no ithiro gitu tareria ni mawega za kubwe na Georgia Sayen supermarket kakitha kathigongo twina mawega maingi muno twina several offers alafu twina kiuthi thukutha kiritwa mapema ndio best riu mtu akeja mapema wa shop 1500 ukagwata alafu ticket no win into bingi kwina recliners kwina refrigerators lakini kimini ndiro yetu ina muthenya jwa narua wali kwina mini draw narua kwina mini draw narua riu tukawini mburi kwina gift hampers na gift vouchers mini draw ina mburi ka draw ina ka draw final ina draw ya final ni tariki 20 January aulu ni tukawini recliner mtu noe sindire fridge zile viti zina nini nyingi wewe na wewe mtu atikura yuko ile yuni jeri kirai na leo gite kia starehe kabisa. Wow. Yeah. So bere twitana ukwa usinda
mtu no aciurie ni tontu bati kureka supermarket ira mpura geta kura Sayen. Sayen no tuga nituga twi mbere abangi. Kwa mbere parking yetu is very secure na spacious. Riu eja na ngari yaku tithinika. Kiabire twina loyalty points. Owa shop siringi kana ni gwataga point imwe. Kuma riu ni twina excellent customer service. Customer vetu twakikisaga wa survey to the last mwangu atuika satisfied. Alafu riu eja ndukene ndene riu twina mbikali. Mbikali ria twina etoneka. Twina into ta matunda. Matunda jala twina jo ni fresh every day. Alafu riu of late introduce another juice. Little fruit juice. Kwini akigwa. Juice yonde la wenda. Bidiri wau Sayen. Yau fresh. Tulithithiria mbere yaku ukiona. Ala. Okay. Riu twina into bibiega weja gikiro thing. Meru egutiangiwa na ngueja yu. Kwina ile jiatake ile chiongo. Ile jiekagirwo riva chausi njonjo. Ile chiongo riu. Kana ingi mbona acio kare ni onta. Weja lingi yetu electronics. Mbuga Mount Kenya yondo kwigana guti nduka ingi na lingi jau ya electronics. Especially nduka yetu ya town. Ina lingi nene muno ya electronics. Kinya kwina fringe ira jietagwa noku. Wamilinga linga gakuligorera mulango gakuria lende. Lingi yetu electronics ni nene muno. So au kwambikare bi mtu bakuona. Twina interview bingi kwina taluka kitakathi gongo mena wenda gukenia mtu akuna ga cake. Kagacholwa mbicera okwenda. Wandikirwo bule okwenda. Okay. Na mbesa te nyingi. So mtu for example kaita twithio thiongune maybe later mtu ena birthday no abwithirio kiki birthday au kwenu. Ugathitheru au. Le kilo madoido yankwenda. Na ni instant. Si kuoda niende nirudi. Igero je nyingi niroka okelo onde usoke. Kana thairo kwenda mekwinela ya soft icing na under icing. Riu je myanya. Kwira riu ikabindi wetere kenda ikiro freezer yomba gukula. Ndiko mimi tubati kwa yaro kile lakini kuna kale kakona ka watu wazima namna hii. Leo ndieka. Yando tsikone leo. Na lingi yetu yalika ni nene muno. Kuti ndegwetiga kwelika okaga acha. Au gwetu kutelika okaga. Onoenda zionde kinya ile ya Israel. Yote iko. Good. How fresh are your products? Maybe kwantu barabendete ugura nyama utije nyama cha supermarket che mugitangire mwanya ki maybe into bienu. How fresh is it nonto muchari na kuri mbize ngurire mwana keki kana ngurire mwana nyama kana ngurire nyama ngaruge kwa kombetherete fresh into bienu be fresh ata. Interview to fresh kabisa. The fruits ni fresh every day. Ikalala yutuiga kando. Nyama tuthenjaga ng'ombe ontuko kana mburi. Kogu interview to fresh. Igatigala kuipala tuejaga twina terms na several hotels. Lego gotikanya me gotigala. Kuira tuejaga hoteli ekaruga ogo. Na kinyau no torugaga. Leo interview to ni fresh. Kero ni nyama ko na ile fresh. Oko buruga nyi. Bwana kitchen. Twina kitchen. Leo kero ega safari no wejira agu kakulaga ntoke toke pangaga. Okay. Fiti. So bwana Muchungu maybe ngiakwe yankaura kintu kienene na maybe tena ngari kana ngari kwetu mboko andira si for example fridge kana riko kana ontu yete akiu uregeta de recliner yo ke yankaura ontu kitu to akiu ngakamatiro kama nitajipanga ale twira kwa twina ngali standing by wagula kero nilikiraina kedho ni fringe me fringe ite mama guangalena liula sime kama twero ungami liwe uweja kwa transport hapo kwe distance ile tutechanjaga na kwa ile tuchanjaga ta within town ni free kinya within KUBU ni free lakini uketa beyond 4 kilometers tukakuchanjika kanini tu
lakini interview yako geta navyo kwera kwena standing by transport van. So uwe mtumite Sayen ibyo mbako recommend ontoni ibibyo wetikia maybe nkona value, for example kwena ka offer somewhere, you know, kana mauri yenu ye kuyarinde kiri bingi offers twina nyingi mono. Tatukanjiria kwelia kwina offers zia yogurt zia Daima, kwina fresh milk ya Daima, weta kwa mtu nkuigwa areas twina offer, kwina offer zia mushere jwanda wati, weta kerwa ni kwa clips, twina biscuit nyingi mono na clips zina offer zio nikwa hizi kwa Nuvita, Nuvita zio nda zina offer. Leo au magolini mabasherera weta so thiongoni otokorera weja kankwira jionde weta uko juice juice sionde cia Island sionde cia Savannah sionde cia na offer weta liko maguta fresh fry taja MERU ule gola fresh fry ya 5 liter kai wa mugate bule ala tuko na mazuri maga breakfast na supper imejipanga hapo mara moja. Offer ni nyingi weta kwa electronics au offer ni nyingi kwina kampuni yeje amika ina offer kabisa au ile utulieza na offer kabisa kinya kwina kuke kueja na offer yangili nyanya washing machine ile kwa offer yangili 10 weza ke TV ero njikinya kwa TV kueja na offer yangili 30 no way ugerwa ulona kama goli meigolo kakaniko kagita TV ile kwa no offer yangili 30 ya inchi 50 ya inchi 55 ya inchi 55 what really 30,000 offer 30,000 mbona hujafika Sayen ndugu? Yeah. Okay. So far are crazy. I think urota kinya Sayen. Hapa tayari kwethirwa kibanga tigere ya gukinya nontu kuigo wenda unajua weekend hizi sikukuu. Wale watu wa kushop nini of course watu watafanya shopping. Hiyo nayo ni ukweli. Nontu tuatakirithi gonkoi Korea wakena na family kweta kuriungira achiari. Watu wa Nairobi msitoke vitu na huko Nairobi. Kujeni mtu promote huko mashinani. Oni bibi yangu eria ndeni ka kitchen kau. No tubetete mutu ati meankilukira au asa kidogo namna hii. Okay banga. Kai wangira au bio. Awesome. Kwatyo kawe na kiuria kana ndekithero nthe muthikirire ge Sayen supermarket arena na batwe namba yetu SMS ni 40188 40188 kwenda tunoka kanini muthikiria twethiro tugichoka twetho tugita namba ero gukwira nonto offers ni nyingi sana nyani ndina karatasi kandiki mpaka hiyo kona yako mato unaona hiyo kona yako hiyo kona yako ni kama iko well taken care of muthikiri tu shogerete na tuchoka by the way chungu ketho itwira ketho ni mburi ya ikuriwa kana ketho ni MERU akikuria NKUBU mimi ni kuria mburi kanya NKUBU iko na mburi tutwambia hiyo maneno. We coming back in a few. Inya star 812 star 972 hash wikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tuni yeku Akorintho ya ijire gichunchi gia 13 kamustari gia 14 wega ba mwathani wetu Jesu Kristo na wendo ba Murungu Baba na ngwataniro ya Kristo mutheru birokorama na tutuinde kumana rwaeje monka moyo jwa Kenya na Kenya. Amen. Inya star 812 star 972 hash wikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tuni yeku mubango jo muri micero gujo kunyera ukarinde umaririte kwa kunza kuthomithia mantu jara ja MERU jore bi ndrendete matunda ja grade 5 ete season ya matunda so za off season fruit the off season fruit teringa kawa ndi kono ntofo kuma ria ndamberia kure makawa
gutemwa kanya jumwe tagura machini ciakwa ke gutetheria murimi machini cia mbeca inkai compared ke machini ira chimpota nginya kuma nthiguru ingi cia ome ora tuigagua Ivory Coast Switzerland ikuthithia chocolate Belgium MERU tubui kwithira itwe tukuthithia chocolate ira njega buru nthiguru yonthe muyuthi no itengugi kweli muyuthi nombe gwita ngugi itinegana no kuthithia bwana kwambiria ndandi nyoge kaira na kabuyu ri utekwa kiazi tutige kuga uti ngugi irio ndandi na ngugi irio na ndi kuthira guku kuona itiona na mirimo itiona na rukuru na gintu giaku ya karakithiri no gwire itwe ndambiria na kuota eka thai murungu na ndarimete no ntimpombete gukinya eka kenda lakini kambite tenkiara magia ngugi twire rugendo rwaku rwa kurima kiembe gikiega ira oiro rukaga tukara kumenya tarakara nyombe mburi ibati kwithirwa kariata tigirire nyombe yaguru pula mburi tagathie kinya hapa ni down strawberry kwina na twitaga split na kwina nje twitaga rana ya split ithagwa ina miri mingi kwa anda gwema karana ketho gweka ni twanda wa tutatu thoko ya makuyu na kuthithia variation kuya ruru ina nitrogen nyingi muno ni ukuona ni fertilizer kuromba murungu ngari murungu akwa nguku ngokwera ndeke ya mwisho kome ngokwera ndeke ya mwisho ne kauma ng'ondu yume ng'ombe ndeke ya mwisho murungu ngari ro murombete no eka uma ariko ugakorokirwa ndene wero TV kiri mubango jo muri micharuruku season ya corona indonere bara bandite ndimo aibonere mbeca ndirauga guti muti yutionera muntu mbeca kou munda yo imbithiritwe nkiunganacia na nti munda yo munene kauga patie ni thiro ina mbeca cia mavakando patie gwithirwo kwina maembe patie gwithirwo kinya kuona impandite nyanya na F1 nio turathithagia piloting nontu koje ithairwe nyanya ya kawaida na F1 ni guthithia bwega mundende yo yabura tuona kamundende gara mpandite nyanya ni guciara kimera kimwe just one ni kamata nyanya wigana kou icio nkwenda guthithia piloting munda yo na yo mpandite ndengo ii mpandite ndengo nontu mparerera ari gwo makena bara bandite mpempe last season gutebio twagethere indi antu babaingi thai twandite ndengo nontu icio cia short season tukanda nthorogo cia nyoni tukanda nchabe nontu wina nchabe na wina ndengo wethero wina bia kuria bia ukwana mwaka yunde munda yo akwa impandaira antu bako bangwe cassavas na kinyangu aciri onthe ne kenda ria kinya kwarite na ria gutina mbura ya kung'ana mikwacite kwenda mbura ya kung'ana mubango jwa nkatha cietu ureterine yetu sako niezanaga utungata kiria biashara gukurukira gukiria biashara uguraniri bwa miunda na ngari na kinya uthurania bwa mbeca nja gwaku na kiri biashara yetu sako, your success our pride. Utoro ni rugendo na rugendo ruru no mwanka withirwo kiandika rugono na kairi guti rugono ruthomawa rutiandiki one utwithirite tukithithia oni na ugwe kiri mubango jo tuthonkume kuma January mwanka na ndiga tuthengerete kuinga mwaka jo 2022 nama nituandikite ngono nyingi oni na ugwe cia guciukiria no twigitero ndema turita na mbere kuga kuthonkuma kuri na umithio ichija chingene ugachorea mbiria na uririkiria na ndina mani bibanganitie bwega mathigo nkwiji na nyankuruki kire mubango jo kwa ya kanisene ndene Weru FM na Weru TV juran kuretero Jumapili cio ndema rugono rwetu ro Kristo nituandikite oni munene gitongo kagwe ni kanyaga kega muno kukwendera thigo nkwinjega na mwaka jo mweru jojuri tharimo byo mwathani wetu Yesu Kristo amu twite na mbere kuandika ngono inyingi ojoranga ya gwita na mbere gitutharima na ntuko nyumo ntuko irenge. Merry Christmas and a happy new year.
inya star 812 star 976 hash gwikira baba wetu jasikiza tune yeku. Baba wetu uria uri iguru ritu riaku riathurwe unene bwaku buroeja wendi bwaku burothithagua nthiguru o ta uria buthithagua iguru twena ruebe kurebia gutung'ana turekere meje yetu o ta uria turekagira baria batuyagia ugatuikia magerione ende tuonoke kuma kiri uria mui ni kwithirwo nene inya na ukumio ni biaku Kenya na Kenya. Amen. Inya star 812 star 976 hash gwikira baba wetu jasikiza tune yeku. Feliz Navidad. Police Nangita. Police Nangita. Keke mutu atakuwa lakini sasa. Kai kona no kanda buru. Ini nkorugera mutana na rinde na Jesu. Iwo korugera Jesu chapati. Kaopse. Ande ando korugera Jesu le. Kwe ora kwera Merry Christmas. Umara mbaruti wa Merio tondra. Wadikeri acho kekanya kaka nimbe tokarimi kaunti maro getuma. Toko jokire nkaba mono wadikeri wa RFM wedere toto dikirete mubango nejo chancha moka Jumatatu shionde kwa mberi ya dhae mumu ankadha inyange kwera Merry Christmas and a prosperous 2023. Nani bitu amati niwechongi ondole asante sana na tuba kwithwa wina batwe kire mubango wa chanchamuka kuma January za ito kuinga mwaka mubango wa chanchamuka yithirito yo munene sana 2023 itakuwa kubwa zaidi. Tutakwira Merry Christmas and a happy 2023. Last year ichonge ndaitere chiu. Tondambura na itere chumbi. Uwo tombo tuitera mburi baba tuitade naende kana kaende. Kato ko ngate bange bakengo. Kaende. Kabadi. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Kuma guciara kwa kenge kaije keneja Weru TV itithiruto twikura na gutambaja rungu ni untu bwa kugo mutegeri wetu irenjire mwe gutigira itukugukinyira go mutegeri na njira cionde na ndeno wone Weru TV kiri Signet na Pang free to air StarTimes channel 440 Zuku channel 39 Go TV channel 96 na nande turikiri DSTV channel 368 ibwega ni untu bwa gututikia Weru TV rumuri rwa Ameru. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntu bagitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kiri Kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru.
Merry Christmas. Egitara digonko ligokinya egitara kurumaganto turi amwe tukaneta na family yetu. Kango sokere nkado semonya sana nonto bwa kundura na kundikiriria ndemo kuletera ubango wa rumba komata na ubango wa Nyontoka Drive ndani ya 96.4. Ukirumaganto gaku likana ukaina na sore maku na family members na 2023 nimekupangia mengi na makubwa zaidi. Kuendele Merry Christmas and Happy New Year. Betamunda H, the pilots. Harro. Cleopatra. Inya star 812 star 972 hash wikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tune yeku. Akorintho ya ijire gicunci gia 13 kamustari gia 14. Wega ba mwathani wetu Jesu Kristo na wendo ba Murungu Baba na ngwataniro ya Kristo mutheru birokora hamwe na tutwinde kumana rwaeje monka moyo jwa Kenya na Kenya. Amen. Inya star 812 star 972 hash wikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tune yeku. Uria neku kumenya bwega anteto metho. Mbororo wete weekend. Ken wa memes. Meme lord. Ruante koroite jera bunka kende moyo. Ken kwa form ni gari wala ruko rulo tina wa Christmas. Umeachwa nini? We sio hivyo mimi tunaibiwe kwa tunaona leo ukiande kwa hii wiki haitaisha namna hii saa waiteje bro kama mpaka saa hii hujaulizwa kama utapelekwa Christmas nda bora baruti boto ndurana unjirene utoa stress alinio sasa nanto bagwina boto gure baingiro erode na kura tona tatu hizo hakuna mapenzi inaanzaga December usidanganywe na mtu inaanzaga lini January January tuko 16 na mapenzi uko ona inya tuanze hapo wakati una kakiru mimi niko na mapenzi real because of why niko na unga ya Elliot muthikire kwenda kwethera ngikunenkera bandare mutujujo na ngukuri tinkenda kuruga kire mbethero wange tumira mutujue ko 4018 no namba yetu SMS no tukire Elliot ukenda kuruga chapati cha white uko sorted ukenda kuruga chapati cha brown uko sorted ukenda kuruga mandazi kuna Elliot mandazi ukenda kuruga keki ngukwirite aje ukairi ngatumira mutujue kumpande kire SMS no mbere weta kwata no tumire SMS imwe nani kunenkere bele mutujue Elliot mutujue kuonekana aje Sayen wanasema wako nayo supermarket inge ondherere yakwina gwa kana nduka ura kuraga chumbe au umemara ukurekethe kilo moka na kilo ijire mbio namna hii and breakfast is good to go tengeza ka pancake hapo kama maandu mtu wa pancake unapoza kuwa ambassador wa pancakes sasa itu kwenda kumenya kwethirwa ni bibio ngwa Sayen bena bino tubena machindano yo bena yo ya uchindanirwa kiri supermarket ya NKUBU na ya MERU tukenda kumenya kwethirwa machindano yani yari kula lakini mbere kabisa baranire na uwo muthikirie nkwire atire Safaricom kaiteneka nipa kumenya mantu ni ya momo na nibu ntube yitena mubango uba wita tunukiwa deal yako inakuita ao nera we na deal yeku wewe ngwa deal yeku ara uko wakintukira wewe ngwo kwenda kwethira urenda kwaria ndaika 20
ukawa ndaika 20 kwethura ni thiringi 20 weni ukawa ndaika 20 kwethura ni thiringi 50 weni ukawa thiringi ukawa ndaika 50 cia kwaria kwethura ni yana ukawa ndaika yana cia kwaria cio nigo tugukwira atire ibange na mapema rukirirwo ukimenya ati wa subscribe kiri ndaika yana ukari mwanka thasta cio tuko na thiringi 20 ukari mwanka thasta cio tuko so mapema jipange mapema thayo subscribe uinye *444 hash kana *4 hash and then select option 2 ndio ina minute deals kumau changamkia minute deal yoyote hapo and then watumwa SMS ni Safaricom bae kwira ushapata hizo minutes kwethura ni 20 ukaria ndaika 20 na thiringi 20 nkurukino wete kema Safaricom app kile my Safaricom app hapo hivi ukethura weta kile twin offers na uni na offer hapo pia no one delay ya 1GB 20 na 20 bob ile weta kwa idharimwe Safaricom bari kwa affordable deals iji nikienda kwa kishati no chokeria kile mutorere kinya wewe so bwana Muchunku imbori anabukwaya first of all hii mapema ndo best ni nini mianko migwa TV na sawa na warina mapema ndo best mapema ndio best ni offer yetu ya festive season kana December leo mapema ndio best mtu ashopaga 1500 ukaona kalafu ticket leo na kalafu ticket kaguka hiyo liandite usiji yako kuma ule nilo tukolota mini ndiro na arua okay mini draw ni draw tere kile mini draw ni bibio mini draw analwa analwa kwina mbulitha no NKUBU kwina mbulitha no MERU baba kwa kaunti ndikana naona kama nimerusha tu utafu kadhaa alafu kwina several gift hampers which is NKUBU kwina cio aja town alafu pia kwina gift vouchers kwina cia NKUBU na cia aja yune nyingi so kuni kuwate kukethra kuri na mini draw ya NKUBU na mini draw ya MERU kukerwa kwene wala lakini yonde kalothe kaja MERU okay lakini kukerwa kwene alafu ticket cia NKUBU na cia MERU no tuone live tuije ukerwa ukalega ku make kukinya u Sayen Mwito Center opposite ya prison yao no utonyage social media pages cietu kwina Facebook kwina kinya Instagram mtu akaona pokaza hapo live together tu live kuma thainyanya mwangato lekia nice that is nice so now menya kwe mtu opa kwethira akiwa kuri na regulatory body ya machindano ntu ya kukethwa kwina representative kwina representative wa BCLB ni sheria kuma kithirikali peja pone tolelo the right thing tutikeje kulura kola bwetu ukomendilo eje tukalutha ina transparent way tukera ka customer mwalungame tukamuinga metho akoja ka ticket kama Ligo tena tukukera kwino kola na nini na ntubasi BCLB bale au kuhakikisha nitokolotha pola kubaterete kwa umuthikeria na customer vetu bukaigwa kwina wasiwasi na Sayen kila kitu ni transparent na draw main kabwithori draw main tukathithia January 20 aulo ni tukawin prize wingi cionde ta likiraina seats ni sofa set ile cia kuliko kogu alafu kugerwa kwina fridges kugerwa kwina cookers into bingi dispensers ni into bingi muno bigerwa bieke mendro so daima sindano ya kuthira kana mtu no ya ka shop na akona bado akethwa ikidro masindano makathira tariki 15 January kwa mtu no endelea kura tu into 1500 unapata draw unaingia kwa draw gatukwalika customer vetu festive season ukenda gwithara ogata ejagi Sayen wa shop wina opportunity ya kuwin recliners all those gifts kogu no ijaza Mwito Center opposite ya prison ya MERU kana kezala main stand NKUBU ala kwali na budget au ni yotole maybe mbere turikia ndenda muno wari na customers bara bethire tubaki shop Sayen wenda kubera ata na maybe kire mturo ta shop Sayen kinya wenda kumwira ate
Okay, kanju kiagithaga gucokeria customers betu ngatho nibatuete support inene kuma tukurugura mwito center nitukubwira thank you na kagithaga kathi gonko nitugukwira onagotwika otawin nalio kwina gift for every customer koguo nalio ukaigo ina wasiwasi ijale andukane cietu ketho mwito center kanale NKUBU ogintu kionde ugashop ugagukerwa kwina lakindi puya ntugatonyagia njara ugapiki gantu na kalwa win niko kajukia kwina various gifts today alafu ngajukia this time kwa wish Merry Christmas and Happy New Year na kubwela kuendelea kushop nati na ituko promise we will not let you down tutebulekia midi draw kabidi kadhaina thainyanya kuma thainyanya kuendelea mwangale kathirira Thank you so much baba nontu bakona kanya ngwite kiurota kinya Sayen na itharathare sana ni kuna mini draw. In the meantime hata pia mimi mnaweza niombea juu mimi ni customer. Naona kama nimerusha turafo kadhaa ngatinda mburi to tokathenja twinthe. Unao. Wewe na mchongo na. Ura no wona ka ura mburi ne kwa. Agora omberan.